Yiri ya atia CNT yen company fo a wo mo ye adwuma watorenche maboafo Panyini George yesi eye panyini a wotonkra ema sa adwuma kono na yenhwe assessment so far ne mwa wode ama omanfo opanyini yesi ma ha ye da asese eba opunu ma waje yenso ya me jesu ne nyaba yenim se nsuo yi se de hya ase no anopa keka koduru anwumrende anya bia no ye sore ne anti nsu yiri kura nka be yenwa kakra so far assessment ne te se wo mo yirafo mo no mo nya mo kakra de ama mo. Yo, me that say, so me never can say you deploy more beyond call, baby. So far, I call for Waka or more than no my ye kakra near ye baby class is a war be a poo. You know, my assessment was but generally, no area flooded. Ninty, share toy, ye share as I know as I Inti omo akaka ka omo ho aka no ye hwe na e wo se de mo akwa ye de be ko be so far no ye nya dispatch relief bia ye yenhwe ye ni mu se yearly bia no ya na moye assessment ne hwe ye de afi we di so afi bi nim se afi da nsu yire no ana se nsu to no ahyase yenhwe nsu akase ni mu betu obanfo fo so wontu mfi bia ya wotera na sa afi de ensa da nkosa. Hey, me too for I can't say you no better Kasee no dey. Na say what baby a to hadwen a futuo no say wo benya nka wo fiwo anka ye but wo fiwo nso a on better to fiwo a ye wo encheche bia dey ama ye identify places be a friend safe haven. Baby a e bia sorry dem na school mu baby a wo soro a ensio to a wo betimi akobo ho adwa no na ye encouraging for say woman ye no titi woman fie ensio to ba ho be ha woman no woman ko bo omo ho adwa wo ensio no gya omo akofie adaptation process dey ma bet nka wo betimi na wo be fi ho no na wanya baabi papa dia no so ye be encourage woman so woman ye no sa yenim se wo mo hwewe mu nsatra ya ka sensuo na ebeto akase anya bia nadmofo mone wo mo adikaso bom ehunu sade damage ne bekro aye ho nkyerɛkyerɛ na sɛ obi aye na dwuma nko o David ten bia omo be bi wa omo conference bia na we bia ye nkofo ye director of hydromet ni we ani omo ne ko bi omo ko no obani omo ko no olume bi wa nkran ha this time no so omo ko omo be bia bibia me bia omo ma ya sote ti ani omo ye adwuma bom na so ye dispatch ko ba bia be affected no kokobo omo de ba no wo se nkofo omo ti no yenso ya bo omo ama na akoka nkofo no ensane anamontuo ni ahombo siesi a wo se ye nyina ya ma nkofo na ya ansa na nsuo no ato ye ni omo na ye adwuma yakasie mu nko akora no sesiye no makan bia ye makomakom yensa ensuo yira fo banfo bi won ma dan be ya he no bi de nipa be ye mpem nan yenhwe ni mu se brebe na mo be dispatch help ama akosa nkrofo yi ho oh the o kan nipa mpem nan na menya sa report na ye kan area flooding I just you not for eja eko bi nipa bi kakra no ma se be se mpem nan ni no ma de ne de definitely by a catcher immediately I was saying when I dispatch a team cocker near the help no ko but me there's how we know me nyas our report saying call for implement and I see where I know I affected and near kasa won kan ha me nyas we minim sempo ho man sino emo no be 200 household a doom dominance wo mo say be 200 household outside of Accra okay sa pepepe when they almost definitely ever call region say abahanum and it's an emergency on the free and be you on bit my handle on be aso the obey or mombe or media and son on the abahanum okay yara sepa se ye bo wo promu a waje yenso awie ebusia na se Panyini George yisi no ye communication director de manadmo ene na twetwe nkomo ensu a efra se yiri se no anso to pa ene atwetwe ho nkomo kire se bebi akodi mantama hodo mu nyenkra ha no ombeboabo ne nyina no na aba ye national na afia na mo a wo hodo no